ka arpoi terek unailar arhajar arpsau ki nong sanchar shnong nong sanchar hima bat ki kanhun seng bhalang bapher jong ka dong ka than mausan ram hapo ka chengelam uba hm shangpliang emily barim bat uba elvin saukmi kila lek banya kandu yo sembut menteri rangba ka jala bade pedru ikatanat pwd uba preston tensong ban bodin halor ka jingdawa ban shna panhe ya ka surang na weiloi shadow balan kabla jot rathai Hadian balai kendu yo usembut menteri rangba nakaliang uba Elvin ulapan pau ke jingsngau kemen bat ai kublei ya ke sarkar jela hapo ke jingelam u konrad ke sangma bat yathu usembut menteri rangba ulapan tip ba ke sarkar kadang penkre ya ke DPR ban penkala surak intermediate ya ke surak na weiloi shabalan ule thu ru pan penbha bat penkala intermediate ya ke ke surak an baitingka na ka World Bank pat na kaliang ka sarkar kan sa shimkhia ban pen urlong ya ka te ka mat ban pen bha ya ka te ka surak ka ban long ka jingmento ya ki pat ba Ami baro kumne gidan ka ki MDC barobin gidan ki rambak shnong bakal kum nado na ishnong malak ante terter ka kan bawal berkuai bat hado wiloi program sino program sa hagini gisi balada sa ni ladon da jing ya shong paramangi ba ya suto ba gidon kam ya gani ke surok ba asniu balansa na wiloi hado musudram at kutate ter hado rani kor mar gidon kani kadre ke surok ba rim tam sa ada report dan dokumen pada benar segi paipa juga program ba ngidang syuwan kendu ia di Deputy Chief Minister pada in charge ya ka di road but dokumen nakalian kejungi abang Iwan bandi kendu nakalian kejonga ku MDC di Bahima badi XMLA juga tan ringkat lang berkinong kisah sinong NGO but di dokumen hakani kapor ban tip sapi ba nakaliang jung Deputy Chief Minister ila ai assurance ya kaba kasurok nadu na po weloi shadow sapo balat shen kin sanction no ban kin sedang ban stasio ka DPR ban ba ka project kanya chikmat ban ni sukmen ru ban tip sapi bangi OCE namar ba kasurok kala spiu hadu kata nadu na po weloi hadu musram bat na trompleng sharum bat na kalian gajong Deputy Chief Minister il ai assurance ba menta shen lakun lu slap menta in sanction swa kapisa tang ban yo swa ka repair khnang ba bensuk ya kalit kawat jong ba tangita jangan serok kin penhe ne kin pen bahan kanik surok menta na kalian jong Deputy Chief Minister ila pendip ba kandiga intermediate link kinangle ke DPR menta tengi 4 lakh batong ke exact amount and ladet le ke DPR insentif ke exact amount kan no bikin section but ya kene ka ni sutu ba ya kene ka bisa ke ban yo mentaru kan di napoka section naka World Bank approximately na try de kunu about 80 km but kan kene ka surok kan connect na kan connect surok siya ka Ranikor constituency kan yarap sibon na maarbang ila anod na kipokos nem siya ita kani ka surok kani ngam kani nadu ka lesing ala matong nadu ka pon independence ka jungi ya ka ba kani ka surok siya giyo kani makin kinyat kini ki sipay bandit yadaya gi hadu po kapon te henry nadu ka tupon hadu menta ka surok ka ne unju te mudur pi menta la kan fokus nem te ngi dokumen akan ka pon bat ngi daai kublai sisa ya ka sarkar haka jingelam jung Chief Minister Konrad Sangma bat i Deputy Chief Minister na kublai kerpang yi ba hadin baka hakani ka sarkar ke MDA 2 ki jing angnod jung ki jing angnod jong ki ba jong ka mosram konstituensi sya i ilala ban pendet em kin sedang kin haban shimi kini consultant ki bayar tayar ber government
bende kan ke DPR ikamai kan terlain dari ila ai assurance ini pa input kan kamla Tung srok na mau plang sa voloi berkila pendek nak mana? ka 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 first phase makadon urban tahang tu ka first phase ka kaladep ka second phase ka kadangian ka project ka kamsuki kendiat hadre na kaleng ka jongiru ila ai assurance ba ila pa budin na u chief engineer juga PUD ba un yakren bari kontraktor bari trek dusrok kan company step namar ba ka datang ke second phase ka ba ngisem jing sisa ki ba namar ba kasuki berkakam na try fi sutu bakla ka sanction ka de na ka World Bank ka government jong ka meglaya ka yo arjar sans baklur de na kata ka arjar sans baklur kat ba hadir melaksanakan DPR kat no ka jino kam kin peno kam na kata ka arjar sans baklur unde arjar sans baklur na menta ka musundram baroi ya kendu i bidi bagus rock nakaliang jongi di pai pa jong dong katai yang bo jong mau suram konstituensi orang boy bidi bendu labon pun sem jing e so bidi bat ka sniu pala surong de hadien ba nakaliang jongi sare chem sampliang bat lokal MDC jongi ba event ke sokni i habdin banglai buat i bat khamtam habdin bangi osngau i kubur ham saya ba ngi panaba katuka surok ka balamang mensuap kampo saklur na wailoi sidu sa tropleng i panaba ikan surok lasyo ko mala daibat no skiwi pat jaka badena takadaw hadin bangila ut nila pensngau hadin nongelam ke jongi hai sare semsap yang kita antin kisokni de nakaliang jongi la convince kan ka meeting ka balong mentakasngi ban kendu bagi deputy chief minister ban penlong bangin in ban pensisa ban omba kani ke skim kam kanam do andre hadian bengelai kendu i deputy chief minister mata dari pensai ba surok ka bin samang nak mata kani surok nak mata ka boiloi hadu balat ban hadu haran kor kam desu patuga sanction ka barem andre mata kinyo tak sanction face jo ka World Bank ban ka kondumitaro kala khamjrong ban ka amount sanction ru yong ba kinang le kinang phai konsultan ban hadian ki konsultan ki spa le ke DPR ban katno ka amount ka bakin sanction hadir ban le ban le ke DPR ngi selamat tip ya kata de ngi dokumen ban pau ke cing sungu ya ka sarkar ngejungi ko ke cing lam jo kontrak de sangma ban di chief minister i sar persu tersong di charge minister alor kacing ular kacing ya kembali pada cing penpai kan surah madu na welo isido saya parat oh ya kembali do kenika oh ya kembali bekening fast pace ke 8 tray mentah lalu na oplang hati welo kembali mentah fast pace lagi tray ke benukong na Mustang Keladep, dari kebasa ada ketemu ini kontraktor na siteng jokan senong lengyong hado wilo yang iba kasuki ke kam dari keturun ngelani berpawe di sebelah mata badila polar ban simkia badila IPU hai chief engineer ban kuntui kontraktor badi pendap no floy ya ketika surat perkasa natu na lengyong hado wilo maka diskusi juga mau pelang musuh akan dikasih ke mentah i wan hang ni nah kalau di syakot yang ikum keseng ban yang don rekan begini nong yalam sinong jong ketika dong akan kain dan wiloi dan balan di banyak bentuk jauh di chief minister akan dikapur pemerintah dan biasai harap lor jong ketika suruh wiloi balan yang kecil bentuk jongi isu tu bah ketika suruh kan penderung baik ketika skim bertumai yang bah kasorka kerana ayo ketika phase 2 bagi DCM ru ila long ban le iki bentak badan kam berkloy ketika suruh di nakalian jungi keseng i dokumen kalau dikeluar bagi yosnyo bat
Hakaju kaporo mila kren nak basyai yang TCM banjur banong bakani kasurok kamdei hindi ban tang ban syundi tingkat jingkulan training kwa kanda longkam ban mila dawa di deploy no DPR ban DPR kadi benlong kaba biang nang bakanu berkanting surok kenlong kaba baru ban deploy no ban function la ne ban video no yaki ban content dan ya ketika surok nama ki pa di don kam hai ketika surok nama kala long ka di surok kala rit ba ka di surok ba yalam shadu shaborda di nakasing ida yalam banjur di chief minister ba unle khamha ya naga minta ban ya ketika surok ba kanumlong kumbalong se agni ka surok pa shaneng ba jit ki nong tray le ki kontraktor de ban bisapnya kan ka jitre kan long bakloy ba kan yaj le ba kanumlong gunu ki jingtut ya ki ba kumba long agni ka moplang sebi boy kadon ka kapis ka baar ba mas new paham ta kam internet lale kalau lo man ka jingtim ya kinong le nong wan ba surok kali kalau lo kum surok ba te na kalian kini keseng ni alor kini ka jiya kundo ila banjur ya minister ba de banle boy ham ban pandep ya kini kam nang ba ka jingtim